uma coisa posicional, uma coisa bonita, uma coisa que toca, uma coisa que ensina. É o Chico prima, é o Chico prima de direita, lança na chuva e para o líder. Aí vai guardar e para o que é o Chico lá. E vai minha mesa e vai chorar de você. E vai sair uma família. E vai cuidar do general. E vai cuidar do sequá. No senhor. A machina do general. E a chuva do general. E vai querer. E vai chorar. We want to get so. We want to tell you what's up. I'm a sheep. It's true what you know. It's your mouth. Everybody look it up. Isn't that your mother's sheep? We won't you became my child when my years are dead. Oh, see how I years we know today. You became my child when my years. I will never anyone. Keep on. You're the power. Say my years. You keep myself. When my years, I will never anyone. Keep on. Say my years, we know it. Keep it my God. Keep my son. When my years, I'll get it. We know we can't see it. But your word said I did. I will be my God. Oh, see my God. Said I did. We know we can't see it. Your word said I did. Oh, see my God. See my God. Say I yes. We know we can't see it.
Haleluya. Itu yang kedua kalau iman. Haleluya. Itu juga kita buka pada istilah iman dari Tuhan. Haleluya. Berarti dari itu yang bersama-sama iman dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kamu kan udah udah kasih masalah. Tapi kalau misalnya kamu kasih haleluya. Haleluya berasa itu. Kau itu iman yang berisi kamu. Nanti aku yang mandi itu ya. Amin. Nanti aku yang mandi itu Tuhan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Lalu kini belum selesai itu sudah berubah. Haleluya. Kita sini. Orang yang sama itu sudah kita. Amin. Tuhan dapat sesuatu yang diterima iman yang sempurna. Itu mereka sendiri usia iman ini saya. Syukuruni Bwana kwa kuwa yuke kwa maana fadhili zake ni za milele. Haleluya. Syukuruni Bwana kwa maana fadhili zake